haka janmit jongka arpuritorik unailur arja arpuar ukli nongilam jongka RSS u Dr. Mohan Bhagawat ulapoi ban yukjat halor ulum kentang kejai ban riu ulum sopet peneng. Kani ke jingwan poi u Bhagawat hau ni ulum kalawan hadian ke jingkre ban lik pai no ke jong u shalayeng hadian ki arsngi ke jingwan ban jengo ke jong u ya ke jelam ekalia. Lapriang sobhai Dr. Mohan Bhagawat dau presiden ke sengkasi sengkemi ya ke balas senran lang dagit khot nongkit kam nangta ke sengkantai bat kit khot nongkit kam kalum sopet benang komiti ke sengkasi kemi ka komiti utemen usan nalor kiwepan kum kadak ke jingwan yu kejat ke jongu nakaliang chairman ke komiti utemen usan hapo ke jelam urang ba skor jala bat ka kenhun kila penlong ya kangu kadam haduan jong ulum sopet benang Shwabau Dr. Mohan Bhagawat unai phaino nakani ka jaka ulathung kerpangru ya wei utanrai deng bansa kan mau ya kani ke jingwan ke jugu ani kenrat unda syai kum kaski unda syai kum ubnai unda phu mo kenrat kum usentiu kum uskut unda he unda yar kum kasi kum kastong tetang kine maki kintin ngadang ngadadam hakimat ka jungu ngati hakimat ka jungi mo kapa basa bai ngadang ngadadam kin kenrat yapi bapilong kerat ubakot ubakya ubasat ubathwa bapilong kerat unang pait kenrat unang to banhe bansan ban kra ban phu ban it kameri india bakan pensyong pra pensyong syang kan pensyong teman syong pro kem kot kemai hatni asla jong kamai ramau ngangu ngadem bane baskem kaseng kasi sengraj ngikir khu kerdo yapi kolong ba kolong san nang koi nang kya nang syait nang thur ngingu ngidem si haja मेरे लिए बड़ा ही शुभ दिन है। शक्ति जागरण का पहला दिन है। इस दिन ऐसे पवित्र स्थान का दर्शन करना और स्वर्ग से यहाँ पर 7 परिवार उतरे, इसका मतलब मानव जाति का प्रारंभ हुआ। ऐसे स्थान पर रहना ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और आपके निमंत्रण के कारण ये हुआ, इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये एक शुभ संयोग है कि हम सब लोग यहाँ एकत्र हैं। आज के दिन से हमारे समाज में शक्ति जागृत होगी और हमको सब संकटों से पार करके वो जो शुद्ध अपना गोल्डन ब्रिज है, जो फिजिकली ब्रोकन होगा लेकिन हार्ट में अभी भी है, उसके पास सबको ले जाएगी। ये एक आशा और विश्वास और श्रद्धा मैं प्रकट करता हूं और मेरे 2 शब्द यहीं समाप्त करता हूं।